Ena izmed znanih ljudi, ki jih nadvse cenim in spoštujem, je Corrie ten Boom. Bila je nizozemska vernica, ki je med drugo svetovno vojno skrivala Jude. Nekega dne so jo pri tem ujeli. Tako so njo, njenega očeta in njeno sestro Betsy poslali v koncentracijsko taborišče Ravensbrück. Njen oče in sestra sta tam umrla, ona pa je preživela. Po koncu vojne je ljudem govorila o odpuščanju. Nekega dne je pridigala v eni izmed nemških cerkva. Ko je pridigala, je naenkrat videla, kako se proti oltarju približuje človek, ki ga je nemudoma prepoznala. Točno je vedela, kdo je bil on. Bil je eden izmed najokrutnejših stražarjev koncentracijskega taborišča Ravensbrück. Spomnila se je, kako je ravnal z njeno sestro in z njenim očetom. Spomnila se je, kako je morala gola hoditi pred njim. Počutila se je tako jezno, osramočeno, brez moči. Nikakor si ni mogla predstavljati srečanja z njim. Potem pa je prišel čedalje bliže proti njej. Nadaljeval je: "Veste, postal sem kristjan. Vem, da sem delal grozovite reči, toda za vse grozote, ki sem jih prizadejal drugim, sem sprejel Božje odpuščanje. Boga pa prosim, da mi da priložnost, da bi lahko vsaj eno izmed svojih žrtev prosil za odpuščanje. Gospodična ten Boom, tudi vam je bilo nekoč odpuščeno za vaše grehe." Once you were forgiven, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could only hate him. And then I said, "Thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness." That same moment I was free. And I could say, "Brother, give me your hand." And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. To neverjetno, popolno in neomejeno odpuščanje lahko rečem, da spreminja zakonske zveze, družinsko življenje, vse naše odnose in prijateljstva. Ali lahko tudi mi odpustimo?